ICOSATU ihole umbhikisho loconze ngco emahhovisi akamasipala weNkomazi. Tisebenti letingenele umbhikisho letingaphasi kwetinyonyane, iSAMU kanye neIMATU tikhala ngekutsi kunenkohlakalo letsebhememe kulo masipala leseyente kutsi lo masipala abe sesimeni lesibi setimali. Basebenti bethu baphazamisekile kakhulu ngalokungabhadaleki timali tabo emva kwekwenta umsebenzi. Ngaleso sizathu kuphazamiseke kakhulu nemiphakathi noma imango lesihlala kuyo ngoba tinsita atisafiki ngendlela yakhona, tiphazamisekile kakhulu. ICOSATU seyente lubito lekuthi kutsatfwe tinyathelo leticatsa kute kuphenywe kabanti ngenkohlakalo kulo masipala. Ngekubuka nangekusola kwethu siyakholwa ukuthi umnyombo nekwenta lokukhulu okwenta sesifike la sifike khona ungasebenzisi kahle timali tesive temphakathi. Siyakholwa ukuthi kube i-ANC beyisakhona ukucontrola ema-deployees akahle akhona ku-account ngabe asikefiki la. Siyakholwa lokhu kusesekhona isidingo salo masipala, kepha ngenhlanhla lempi akukhona ukunceda umphakathi, akukhona ukunceda umphakathi, akukhona ukunceda labasebenzi. Kusenjalo luhla lotikhalo lundluliselwe kutikhulu letivela kulitiko letekubusa ngekuhlanganyela. Sasa MEC uTobalana eNkomazi to introduce the forensic investigation. Letinye ke tisebenti tikholelwa kutsi kufuna kubitwe neliphiko i-Special Investigating Unit kutsi nalo lungenelele kuloludzaba. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela eMalelane eMpumalanga.